satu, satu, dua, satu, satu, dua, satu. Tes, tes, satu, satu. Nomor kurang tinggi nih, Kak. Tes,
Selamat hari Minggu mahubata sadarion. Minggu Bapa, Minggu Bapa GKPS Cengkareng. Saya diar kita mengikuti bagas kebaktian bagas najenges tene. Saat teduh. Kuria nahi naholongan ni Tuhan, marmalas nihur dohita bani panorang sadarion, marhitehon minggu pesta seksi Bapa ke KPS. Terpuji ma Tuhan na mandilo genuk Bapa gabe malim itong-atongah ni rumah tangga tabe. Ibagas malas nihur hita sadarion, mardingat holong ni Tuhan na tongtong manraut hita, mambain boy hita riap pakon hagenuk Bapa ikuriaon. Mamuji Tuhan bani perminggon. Wedo Bapa naroh nuani jon, tapi dong do nalangi jon sunai homana dong nadop parlobe manadikon hita. Agepe sunai tutap do holong nini bata Bapa na manongtongin sir-sir manggoki halumeon nati nadikon ni Bapa bata itanoon. Malas mahurta bani dear layak ni Tuhan ini. Puji hita ma Tuhan ta, marhite doding haleluya nomor 417 ayat sada pakon tolu, marhata giring-giring. Riap ma hita jongjong. Ibagas goran nini bata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondo napasing, sitop palangit pakon tanohon. Amin. Napuji manai bata, Bapa ni Tuhan Yesus Kristus, nadop memasuh-masuhon bata bageni pasu-pasu partondoyon, pun nagori atas ibagas Kristus. Hai pilido hita ibagas ia, sanggalape itompe duniaon, ase pasing hita jadalang menabang kilobeni, ibagas holong niuhur. Ito tapkon hinando hita bani, kabe anaknya ini marhite Yesus Kristus, mangihutkon rosuh ni uhurni. Gabe puji-pujian bani hidup ni nama muliai,
naigop ko ni bata na nailongan ni. Ibagas ia do dapot hita haluahon marhite darohni, ay mahasasapan ni palanggaron, domu hubani habayakon ni irop ni uhurni. Naunjan meron ni bata ibagas kataran apa ulun. Ipabotohkon do bata Rusia sura-sura ni uhurni, domu hubani haputusan ni uhurni, nadop tinotapkon ni hinani bagas dirini. Isurahon do banigok ni panwarni, pasadaon hagaduk, nadong igagol di atas, apa di atas tanawon. Ito ni sa dahulu, ay ma Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita, terima kasih maisombahkon hanami hubamu Tuhan, nadop man layak-layakkon bageni pasu-pasu partonduyon nahon surga, gabe itanda hanami Rusia ni sura-sura nadop tinotapkonmu hinan ibagas diri nami. Indo na iha terima kasih kon hanami, marhite persombahon namion. Halaniai, ondos bamu mahaganup hanamion, marondos dohoma hanami kubamu, bani minggu pesta seksi bapa sadarion, bahen hasangapon ni goranmu mahaganup ranggian ni ibadah namion, calo hamma tonggo pakon pamujion namion, ibagas goran anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hundul makuria. Puji use ite Tuhan ta marhite doding haleluya 450 et sada pakontolu sihol do uhur nami. Riap mahita jongjong, martonggo mahita sopotkon hita ma dosata hubani Tuhan nai bata. Ham Tuhan nai bata, ibagas toruh niuhur roh dohanami hubamu mamboan hagalekon nami, tatap ham mahanami tinopamuon, na roh marsombah apa marpangindoan hubamu. Saur maham rapkon hanami Tuhan, jalo anjaha urasi hamma hanami pardosaon, tangis dohanami mendopakon namasa sonarion, manusahi pikiran sonaige paruhuran nami doin. Gabi songon nakahou apa mago do pangahap nami binahen ni parutolon, sonai parnaburiton namasa ben nami, marpanatap maham Tuhan, patugah hamma aha sibahenon nami. Ale Tuhan ay bata, Bapa nami pinudot luhur na tasulur, horong mahaming nismu banami, sakuan hama ganuk dosa nami, ulang mahalami si taronin gabi kalek nami kuyamuan.
bere hama panarang hutan nami, lawan baon jana marunduk niur, hitung-hitungan harajaonmu. Oh Tuhan, hidup mauhurmu benami. Malungun tumangdo uhur nami Tuhan merdingat parlahon nami. Hotop do iboge hanami hatamu na pinadasni juak-juakmu. Tapi gatido lang ihorzahon hanami podah na tinonahkonmuin. Halanyai roh do hanami marsombah hulobe-lobemu. Laho masopot kondo sanami pakon mengelekon idop nyuhurmu. Calo hama penginduan namion Tuhan, holong ma ataimu. Ituruni silangmu ma'ala Yesus Tuhan nami. Iseon nami ilu sunai runduni pikiran nami. Halani patosain waktu agasiran jana amin roh dauni nami hugamu. Parasawan nami aku penasoman perang besoman naisoman ikoniumu. Togu hama nami ada Tuhan. Ajari hama nami hasil langkah nami. Holong hama nami Tuhan. Hidup mauhurmu. Ham ale Tuhan, holong ma uhurmu. Topa hama uhur nabayu marhitai tondoimu. Ase tong-tong hanami manggoluh ibagas hapitoranmu. Amin. Tangar anjaha hapor saya hitama hata nilebata bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Martuah mahalak nadop sinasap panlanggaron ni nadop nirukup dosani. Martuah mahalak anggosengi hira Jehoba hajahaton. Ibagas holong ni nebata domma isasap haganup dosata. Halani ai pateridah kon hitam ma tanda-tanda ni pergeluhan nabayu hasangapon ma bani nebata ibabo. Amin. Kundul ma kuria. Puji tau se Tuhan ta marhitei doding haleluya nomor 320 sia ayat 1 eta misir kita.
riap mahita jongjong. Saksihon hita mahapor saya tain, songon na sinaksihon ni haganup halak na porsaya bani sabta nohon. Au porsaya bani nebata bapa, pargogo naso tarimbang, na manok palangit pakon tanahon. Au porsaya bani Yesus Kristus, anak ni nebata na sasadain, Indo Tuhanta, na tinubukon ni si Maria, sanggah nape haliapan. Marhita iton di napasing, na manaron na parngit, bani panorang ni si Pontius Latus, ipar silangkon, matay anda tanom, turun hunagoritoru, mulak menguluh manumatay, bani nahi patulun, naik ke surga, anda hakundul isamun ni bata bapa, pargogoh na sotarimbangin, hunjay maya mulak magira, laho mangubi halak na manggulu pakon adok mate. Au porsaya bani tundi na pasing, bani kuria parsadan na pasing in, parsoran ni sagal na pasing in, bani hatasapan ni dosa, bani parpuhonnya kula, pakon bani hagaluhan na sadokah ni dokahni. Amen. Hundul ma kuria. Bapak Inang kita haganupan nadum Maria mar kebaktian i rumah panumbahan on panorang on siol mahita patupuhon silayak-layak nebata nadumma izalohita buedo berkat buedo pasu-pasu nadumma izalohita bani keluarga tabe itene. Jadi songon nasomal setiap bulan ibahen do persembahan bulanan aiman alahu mendukung pembangunan ni perawatan di gerejata. Halani domma be dapat kita amplop merah pai mayondoskon hita asi bagas tonggo hita martonggo mahita. Naibata Jehovah, terima kasih mabamu Tuhan. Dom matongon, iiring-iring itu kutuguham golu nami, das hubani panorang on. Siol mahanami Tuhan, lau memuji ham. Sadari on Tuhan, aima minggu pesta seksi Bapa, sekaligus ya dongkon ulang tahun GKPS Cingkareng na pao popalapat 44 kon. Bapa malah suhur nami baganup selayak-layak pakon pasu-pasumu nadop yondoskon hamu huban nami. Sebagian Tuhan bani panorang on tanda di malas nihur nami sihul mahanami Tuhan mangondoskon hubamu. Halanya ale Tuhan sadia pe Tuhan bagal nihur nami jalo hama on na mangelek mahanami hubamu ase tambahi hama huban nami humahaganu pasu-pasu keluarga lepas keluarga asil lambin layak ni hanami marsi bere-bere itonga-tonga ni kuriamu maidok mahurmu Tuhan om matonggo nami na ipada sanami ibagas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Sonari petuk puhita ma persembahan bulan anta.
Tunari tangar hitama pokal grup bani seksi Bapak Bainham au harsuhmu.
Senari hari tema korbani seksi inang.
Puji tahu setuanta marhite doding haleluya nomor 252 ayat 1 pakon 2 sonang ilambung Yesus. Acara khusus ay manaparlobey mambasa tonah ni pimpinan Sinodo GKPS napaduahon mambasa puisi ayah napatuluhon mendodingkon mars Bapak GKPS napapatkon mambasa ting-ting napalimahon tonggo pangapition. Pematang Siantar 7 November 2021. Tonah ni pimpinan Sinode Bani Minggu Pesta Bapa GKPS 2021. Nani haholongan Haganuk Kuria GKPS tiba pengantar jemaat Bani Ianan Nibei. Salam hasadaon pakon pangindangion namar buah ibagas goran ni Yesus Kristus ibagas malas ni uhur dohita sadari on mar hasadaon janah pos do uhur nami ipasu-pasu naibata dona siam marhite minggu pesta Bapa GKPS nai pesta hon hita panorang on. Tonggo nami tong dona siam jorgit pakon igoki malas ni uhur apa dame ni Tuhan ta Yesus Kristus. Totap mahomahita marsi tonggoan mandopakon namasa makorhon ni pandemi nuan on. Domu huzin
ihasiholhon uhur nami do manise nasiam hasomaon saha porsayaon. Khusus ni haganuk bapa GKPS bani ari nagok malas ni ukur on. Napar lobe bagal tumangdo peranan ni bapa itonga-tonga ni pargoluhon on. Baik di rumah tangga sonai age itonga-tonga ni kuria. Mangihutkon bibel hajongjongan ni bapa ai masalaku malim bani rumah tanggani. Ambilan ni ai hata rumah tangga atap keluarga ibagas hata gorik ai ma patria humbani hata pater namararti bapa atap ayah. Halani ai sahala bapa nani haholongi pakon na ibanggahon keluarga lang sukup HP pitah na sukses bani karir bayak marjabatan tapi aima bapa na memikirkon apa membahen rumah tangga ni gabe harosu ilobe-lobe ni nai bata. Napa duahon hasadaon pakon pangidangion ni kuria na marbuah lang terlepas sumbani hato torsa ni pargoluhon ni rumah tangga na gabe gereja na etek-etek. Selaku malim bani rumah tangga ihapehon na ibatado tanggung jawab hubani bapa lahu patuduhkon keteladanan, kepimpinan, holong, kedisiplinan, pakon pangajarion humbani anggota keluargani ase mampu mendalankan pandiloan ni Tuhan. Arab do uhur nami haganupan bapa GKPS boy gabe inisiator apa usihon bani segala horja na marbuahkon sagala hadearon. Patoluhon marhasoman semangat minggu pesta bapa GKPS panorangon iojur hanami maase haganup bapa GKPS boy lambin mamboto apa pataridahkon peranani nasonin bagal ni itonga-tonga ni rumah tangga sonai age ikuria. Halaniai pakai hitam mahoma panorang nawadiaron lao manonggohan haganup bapa GKPS sonai martarima kasih kon hajong-jongan ni seksi bapa na 26 tahun mandalankan horja pandiloan ni IGKPS. Selamat minggu pesta bapa GKPS anjakai hasomani hidup ni hurtuhan manasiam haganupan. Salam pakon tonggo pimpinan sinode GKPS Eporus Pendeta Dr. Dedi Pajar Purba, Sekretaris Jenderal Pendeta Dr. Paul Urik Munte. Sonai matona pimpinan sinode bani minggu pesta bapa GKPS tahun 2020 saja. Itu harus kok kami khusus kita hubani bapak. Pengurus seksi bapa sinode GKPS. Pematang Siantar 25 Oktober 2021. Pesta Minggu Bapa GKPS tahun 2021. Hubani nani hormat. Haganup kuria GKPS tiba pengantar jemaat bani ianan nibei. Salam ibagas goran Tuhan ta Yesus Kristus. Na padas masih sepakon salam malas niuhur kumben nami pengurus seksi bapa Sinode GKPS masa bakti 2020 sampai dengan 2025 hubata haganupan. Sadarion Minggu 7 November 2021 dasma hita bani pesta Minggu Bapa GKPS. Na ipamasa bani situasi pandemi COVID-19 OP. Tapi posdo urnami keadaan onlang mambahen surut pelayanan ta lahu pataridahkon hajojongata selaku bapa si pambobai bani keluarga pakon kuria. Napa ondos piga-piga hal hubata haganupan. Napar lobe masuki hita ma pesta Minggu Bapa GKPS on marhite kegiatan nalambin padiarkon hasadaon pakon paorotkon persauranta pakon Tuhan naibata jana pelaksanaan ni tetap mengikutkan protokol kesehatan. Nah, pada tahun
Dearma pasobi kita, hasil pesta Minggu Bapa humbani pengurus sesi Bapa resort, pakon sinode, domu humbani presentasi, nadop turhon bani tata kerjata. Napa tuluhon? Malas uhur ibagas tahunon, salose majong-jong kantor sekretariat, Bapa i komplek kantor sinode GKPS, porlu ope hita laho pasir sirhon mobiler, pakon perlengkapan ni kantor taon. Riap mahita marharawan bolon, mangadongkon haganupan marhite namar bagal niuhur melalui bank BRI. Nanti kami kirim di guru sesi Bapak nomor rekeningnya supaya lebih jelas, kalau dibaca selintas mungkin bisa lupa. Atas nama Effendi Juliaman Sipayung, Bendahara Seksi Bapak Sinode. Sonai masih seon pada subata rombang, pasombu kita masih holni keluarga, guria, tarlobi Tuhan bani narenggas ni hita Bapa, mandihuti pertupuan ni halak napor saya. Selamat ulang tahun Bapak GKPS pa 26 hon, selamat pesta Minggu Bapak GKPS Hubata Haganupan. Horas, pengurus sesi Bapak Sinode GKPS, Kolonel Infanteri Waston Purba SIP, Ketua Sekretaris Situa Nedi Ipoha Saragi ST. Ibagas Botoni, pembimbing pengurus sesi Bapak Sinode GKPS, Pendeta Firdaus Purba STH. Sonaima surat na itongoskon pengurus sesi Bapak Sinode GKPS Asiatar. Terima kasih. Ayah, oleh Pendeta Kristi Elizabeth Saragi. Ayah, terima kasih telah memilih ibuku menjadi istrimu, sehingga aku bisa dilahirkan di dunia ini. Terima kasih buat perjuangan dan cinta yang kau taburkan untuk hati ini. Terima kasih buat sikapmu yang terlihat masa bodoh, namun terkadang itu adalah caramu untuk memperhatikan diri ini. Terima kasih untuk ketegasanmu untuk membentuk karakter ini. Meskipun dunia mengenal dan berkata, kasihmu tidak sebesar kasih ibu, tapi aku merasakan kasih tulusmu yang sungguh engkau berikan kepada hidupku. Ayah, kini aku sudah bertumbuh besar. Terima kasih sudah selalu bersabar. Terima kasih untuk segala tunjuk dan ajar. Meskipun gelombang hidup ini berat dan membuat gemetar, bagiku ayah adalah sosok yang sangat tegar, yang selalu menyadarkanku untuk terus belajar dan bersabar, yang selalu menuntunku layaknya seperti lampu pijar yang bersinar untuk menyinari orang sekitar. Ayah,
Engkau adalah sosok yang pantang menyerah, menjadi tulang punggung keluarga yang tidak kenal lelah. Engkau terus berjerih payah demi masa depanku yang cerah dan hidupku yang terarah. Engkau adalah sosok penasehat dan segudang nasihat yang bermakna. Engkau adalah sosok yang mengajarkanku bahwa hidup ini bukan hanya tentang harta, tahta, cinta dan cita-cita. Tapi hidup ini adalah usaha dan doa. Ayah, meskipun terkadang pundak ini tidak terlalu kuat untuk menahan guncangan, meskipun terkadang sayapku tidak terlalu rapuh untuk terbang tinggi mengintari, meskipun terkadang perahuku tidak terlalu kokoh untuk mengarungi arus derasnya, meskipun mata ini dipenuhi dengan linangan air mata, meskipun hidup ini digerogoti masalah yang begitu menyiksaku, Engkau selalu hadir bagiku menjadi seorang penyemangat dan pendoa. Ayah, maafkanlah jika bibir ini sering menyayat-nyayat hatimu sehingga terluka. Maafkanlah jika sikap ini sering membuatmu tidak berharga. Maafkanlah jika raga ini belum bisa membuatmu bahagia. Aku hanya bisa berdoa kepada Tuhan Sang Pencipta, supaya aku tidak menyia-nyiakan semua asa dan usaha, supaya kelak aku bisa membalas budi baik-Mu, supaya aku bisa menghargai-Mu, menyayangi-Mu, merawat-Mu sampai masa lanjut usia dan memutih rambut-Mu. Terima kasih atas tugas dan tanggung jawab-Mu sebagai kepala keluarga. Ayah, ucapku, doaku, terima kasih. Kita Bapak KPS, na Dr. Dilo Beorda Amalimon, mambokan rumah kagata, ubari Tuhan naibata, pato
Kita bapake KPS na Dr. Dilo Mayorga Hamalimo mambokan rumah tangga ubari Tuhan ay bata pator sa kuria mano uwaganu bayhor janatalu marhasa daon masaksi mangidahi mamake gogo na dok ibere Tuhan kopas mahita ringgas kanupan mandalan kon mandiro ontai kopas maseksi bapa di KPS. Ting-ting Kuria GKPS Cengkareng Minggu 7 November 2020 sada perduiton duit na masuk minggu on bahatni siah juta 210.000 keterangan perduiton boy ididah hita bani lembaran ting-ting sa ipasu-pasu na ibatama duit naroh sonai age nama beresi berita baptisan kudus bagi anggota jemaat yang akan melaksanakan baptisan kudus agar mendaftar ke PHMJ melalui koordinator sektor masing-masing. Dijadwalkan pelaksanaan baptisan kudus Minggu 5 Desember 2021. Rencana kegiatan Minggu 7 November 2021 ibadah seksi remaja GKPS Cengkareng masuk 17 WIB yang bertugas melayani ibadah remaja Boy Idahita Bani Ting-Ting WA Group. Senin 8 November 2021 ibadah pengapohon hubani 2 keluarga. Naparlobei aima keluarga Setua Emeritus Manatsius Damanik SEMM napaduahon keluarga calon Setua Ripan Damanik. Pengkhotbah full timer pembawa acara Setua Jul Effendi Saragi tempat gedung sekolah minggu. Kepada pengurus seksi dan pengurus sektor, pengurus diakonia diharapkan untuk hadir semua untuk acara tersebut. Rabu 10 November 2021 sermon hadumuan Majelis GKPS Resort Cengkareng Jakarta Barat masuk pukul 19.30 WIB. Diharapkan seluruh jemaat untuk hadir mengikuti sermon tersebut. Kamis 11 November 2021 PA penutupan tahun 2021 seksi Inang GKPS Cengkareng di gereja pukul 18 WIB. Setelah PA latihan kor persiapan untuk Natal gabungan Bapak Inang. Jumat 12 November 2021 pertemuan sektor. Jumat 12 November 2021 sermon guru remaja. Narasumber Pandita serta Ulina Damanik, moderator Setua Yohana De Purba. Masuk pukul 19.30 pelaksanaan virtual. Sabtu 13 November merguru atau malu angkat sidi jam 15.00 secara virtual. Minggu 14 November 2021 dilaksanakan penabalan hubani Saplalu Halak Sintua
sekaligus pelepasan hubani 2 setua na emeritus. Masuk pukul 9.00 WIB, pelaksanaan ibadah live dari GKPS Cengkareng. Petugas ibadah, parambilan, pandita serta ulina damarik STH, para genda, Situa Ramalina Naibaho, Sibuan Doding, Situa John Tuahman Saragi, Sibasa Tingting, Situa Posman Turnip, Piket, Situa Jul Effendi Saragi, Situa Gunadiaman Purba, calon Samas alias Man Saragi, calon Samas Ulandani Haloho, penerima tamu calon Samas Bertasari Huta Hayan, Singar Cengkareng Timur 1, Nyonya Situa Gunadiaman Purba, calon Samas Ramisah Purba Henny Saragi. Menghitung galangan Majelis Sektor Duri Kosambi, Organis Christian Bernardo Purba, Multimedia Tim, Model Kebaktian, Model B Bahasa Simalungun. Sabtu 20 November 2021, rapat anggota Majelis GKPS Cengkareng. Agenda penyusunan program rencana kerja dan RAPB GKPS Cengkareng tahun 2022. Diharapkan seluruh majelis, calon Samas dan calon Setua dapat memberi masukan dalam penyusunan program tersebut. Sonaima ting-ting batas dari on, ting-ting selengkapnya boy dilahita bahan lembaran ting-ting i grup GKPS Cengkareng. Terima kasih. Martonggo mahita. Naibata namarianan naigori atas. Terima kasih Tuhan, sombah nami hubamu. Marhitai holong sunai ke pasu-pasu nai beriham huben nami haganupan. Khusus ni mai hanami John jamatmu kuria GKPS Cengkareng ali Tuhan. Boy hanami John martupu sadario. Aima menjalankan kebaktian nami bani panorangon. Malah suhur nami Tuhan. Ibani sagala haganupan pasu-pasu na berham huben nami. Khusus ni mai kuria GKPS Cengkareng. Sadario nali Tuhan, aima ulang tahun GKPS Cengkareng napa obat pun. Ase marhite ulang tahun nali Tuhan. Martambah homa haporsyon na. Khusus ni may hubani pelayanan na. Khusus ni hubani juak-juakmu na mandalpon tugas. Sonage pungsini tonga-tonga ni jemaatmu. Aseboy gereja nami onale Tuhan. Gabe gereja si wandami tonga-tonga keluria. Halanyai ale Tuhan. Pasada hama urnami haganupan pagorni kuriam. Baik mai majelis sunai age jemaat ganupan. Ase saling mendukung hanami. Hubani haganupan program-program kerja nami. Nai dalan kon hanami tonga-tonga ni kuria nami Tuhan. Songon seksi-seksi baik mali Tuhan, ubani seksi Bapa, seksi parinang, seksi pemuda, seksi remaja. Sunai homa seksi sekolah minggu, pakon badan diakone sosial ali Tuhan. Ase hama na mangurupi, jana na papergogi hanami, ase boy idalan kon hanami tugas nami haganupan, ibagas na diar jana torsa. Halanya ya le Tuhan, mangelek hanami hubamu, ase ibagas korja nami haganupan, hama na papergogi hanami le Tuhan,
ibagas tugas pakon pelayanan nami. Ambah niya humanele Tuhan. Bani minggon idaran kon hanami do homa ay ma minggu pesta baba. Marehito niya ele Tuhan. Mangelek do hanami hubamu. Ase marhitay minggu pesta baba on. Khusus ni may hubani hanami baba. Ase boy hanami gabe baba sitiruan itong-atong ni gereja. Masyarakat sonay huma itong-atong na keluarga. Halani gatido be hanami sebagai baba loleh hanami ibagas tugas pakontang jawab nami. Gati hanami malembang hubani haporseon nami. Halani kurang ni haporseon nami hubamu ale Tuhan. Terkadang gabelari hanami hubani haporseon nami. Halani bueni tangan pakon si hadapon ibagas perguluan nami ale Tuhan. Halani ale Tuhan. Melalui pesta atau minggu seksi bapon ale Tuhan. Ase hamana perkukuyan nami. Ase boy dapat hanami makna pengabdian nami sebagai bapa. Itong-atongan di gereja masyarakat sunai ma agi keluarga. Tuhan na ibataan na negeri atas. Ibagas perguluhan nami ale Tuhan. Bagai-bagai ni masalah ni daripada ibagas perguluhan nami. Khusus ni main di bagas menghadapi wabah hanami sunarion ale Tuhan. Marhetionnya ale Tuhan. Ase hama namang rupiah nami ibagas sanami na menghadapi tantangan ale Tuhan. Ase boy ilobusi hanami haganu pandamasa ibagas perguluhan nami. Sonay homa ale Tuhan. Ibagas nama sa perguluhan nami buay homau se jemaat nami na ibagas naburitan dapedas hubani pangorongon khusus ni may hubani hasoman nami ang kota seksi bapa nalang boy tupu marmaras niuhur rupa kon hanami sedarion ijon ale Tuhan ay ma markebaktian bani minggu seksi bapa on ale Tuhan halanyai mangindo hanami hubamu ale Tuhan asihama naman bere hamalungon pakon asihaton hubani ganupan ang kota jemaatmu na adong itong-atongan ni kuriamu ali Tuhan. Tuhan na batan na negeri atas. Isa dari hanami ro Tuhan ibagas perguluhan nami. Buhay ope namin pambahayanan nami nalang talup ilobe-lobemu. Halani gatinan doa nami mengikuti jalan pikiran nami marimbang harosuh ni hurmu. Ibagas unduk ni hur hanami alai Tuhan. Roh mangelek kubamu. Ase hama na mengajari hanami. Jolom ham tangan nami alai Tuhan. Ase unang malembang. Jan hamadabu hanami hubani perdosan nami tonga-tonga ni guluh nami. Halani ay Tuhan. Ibagas pardoson nami, holong maurmu ali Tuhan. Sasapa marusan nami. Ase talu panay man jalo pasu-pasu nalu sibereh krunu ben nami. Jalo hama tonggoy degalek nami on ali Tuhan. Na ibadas sanami mariten ni anakmu. Tuhan Yesus Kristus si paluahan nami. Mangindo pangurupion hanami hubamu ali Tuhan. Amen. Paima itangar hita ambilan pada salah satu situ gereja ton. Puji tahu Tuhan tamar hita doding haleluya nomor 410 ayat sada pakon tolu. Holong ni Yesus manggom-gom. Jesus, Mungu manukuri
Mahatani Tuhan dan Yesus di Nasai Bangara Tuhan si Mada Tua Tuhan damai seorang kota Fiji Nasai Bangara Tuhan si Mada Tua Tuhan damai seorang kota Fiji. Martongga mahita. Alene bata Jehovah Bapa nami na marhabangsa ina gori atas. Puji-pujian pakon terima kasih masembah nami bamu Tuhan. Takas torangi dah kami jon Tuhan. Tupuhan nami jon pakon kuriamu. Nama ngadongkon kebaktian nami. Sekaligus pesta Minggu Bapa sage KPS. Sonai homa ulang tahun kuria GKPS Cengkareng napa 44 tahun kon. Malah suhur nami Tuhan bani panorang on. Tuhan zongjong hanami ijon Tuhan sial padas kon hata hagoluhan na umbamu. Halania ya le Tuhan. Sorapi hamma hanami bani tonduimu tondui na pasing. Asipasing hanami Tuhan manjalo hatamu. Terlebih Tuhan juak-juak muon. Nah hurang pambotoh ni. Nah terbatas Tuhan pambotoh ni. Pitah mengandalkan hidup holong pakon kuasamu. Aseboi padas hata hagaluanon itong-atongah ni kuriamu. Mahidup holong maham Tuhan. Pasip hamahan nami humban ganup. Bisik-bisik ni sibolis. Soramu ma Tuhan namar sora itong-atongan nami. Asina padas kon hatamuhan nami Tuhan. Ibagas na sino. Omatong goy lek-lek nami hubamu Tuhan. Na iparas hanami ibagas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ambilan bata panorang on pada pesta Minggu Bapa. Ay may ibuat humbani pasalmen 146 ayat sada das hubani ayat 10. Pasalmen bindu 146 ayat sada das hubani ayat 10. Sonon manata surat ijai ase hanami membasahon ipa ikut-ikut hita iba kesuhur tabi. Pitah naibata hasa tarha tengerhon. Haleluya. Puji ma Jehovah ale tonduhu. Sai pujion kudo Jehovah sadoka au manggolo. Sai doding kunon kudo naibata sadokah dong au. Ulang ma marhatengeran na siam bani halak na sangap-sangap. Bani anak ni jolma na sengdong pangrupian bani. Rotap konsi hosahni mulak ma iya hutanoh. Jadi bani ari ai magong maganup sura-surani. Martuah mahalak namambahin nebatani si Jakob gabe pangurupini namar pangarapan bani Jehovah nebatani ay masito palangit pakon tanoh sonai laut rosi haganup isini naman ramot kon hasitongan ronsi sadokah ni dokani namamitori halak na ni odoh-odoh namambere si panganon bani halak na lohean Jehovah do paluakon halak na tertutup. Jehovah do na mangukap matani na mapitung. Jehovah do na pajongjongkon na pajongjong halak na do ipatunduk. Jehovah do makaholongi halak parpitor. Jehovah do manramotkon halak pangisolat.
Isarihon do halak na tading maetek, pakon na mabalu. Tapi ipapelet do dalan ni halak parjahat. Jehovah do manrajai, rosi sadokah ni dokahni. Marsundut-sundut do na batamu, ale Sion, haleluya. Sao mau batahaganupan, terlebih na siyam, na markebaktian i rumah tene. Selamat hari Minggu, selamat pesta Minggu Bapa mabatahaganupan, sekaligus ia dongkon hita homa hari ulang tahun GKPS Cengkareng napa 44 tahun kon. Malah suhurta doma 44 tahun kuriata tene. Kuria nahi naholongan ni Tuhan ta Bapa Inang. Anggo isobut marhatengeran. Sunahama kira-kira na marhatengeran nontene. Marhatengeran. Sunahama kira-kira menurut pendapat na marhatengeran non. Adong nama katahon marpangusandean. Poi adong nama katahon mangusagahkon. Adong nama katahon marpangarapan. Adong homa marhoporusan. Jana homa marondos bani Tuhan. Adong dope kira-kira iboto na siyang Bapa Inang anggo na marhatengeran. Onma anggo isobut marhatengeran tenger mau hurta ondoskon hita bani Tuhan ay pangarapan pe boydo. Bapa Inang nahinarga ni Tuhan na bata bagido pergumulan na hadapi hita bani guluh tabe. Tarlobih ma bani parnaboriton dampak ni COVID 10 sihon tene atap igoran virus corona on bagai-bagai. Terbatas do hita markebaktian, terbatas do hita hube pamili. Terbatas, ruang lingkup tak terbatas. Bagai sonai humana borit, bani bagi-bagi ni pernah boriton deh hadapi hita. Suku-suku kubata. Adong do penani hatengeran ni hurta. Adonani hatengeran ni hurta. Halanino konai doma isobu terganggu ma aspek sosial, terganggu ma ekonomi, terganggu ma ganupan. Ahado nagabi hatengeran ibaga suhurta. Bagido ibahin jolma nagabe hatengeran ni hurni. Bagai adong namar tengir ni hur bani arta sinadongan anggo buema artani buema sinadongan ni bertimbun melimpah, ia merasa senang. Sonang pangahap. Alani doma bahat arta. Ay mahatingeran ni.
adong do di ba na maratingaran ni uhur bani kuasa hagulapan. Adong do pitong-tong tahun na martingin ni uhur bagi kuasa hagulapan ay. Anggo dasapari opung nami huta martengir ni urubani hayuwagel do. Tapi pan orang on sonon mamajuni zaman, sonon ma haganupan ibere tuan batta wahap lang adong na martengir urubetene hubani kuasa-kuasa hagulapan mardatu. Song kanami bertiga-tiga, ya asal aku tiga-tiga nami lah mardatu. Langadong iban nami ay. Kita marondos do hubani Tuhan. Anggo laku mah ya terima kasih mah Tuhan, lang pelaku terima kasih mah Tuhan nai do. Bapak inang hita haganupan na hinargan ni Tuhan na bata. Sadia pe arta bani nasyam bata haganupan bani sadapan orang lang mampu mengurupi hita bapak inang bani guluton. Nalahu salpu do ganupan ay. Lang boy ay jadi hatengeran ni hurtan kanayay. Pitah mar hatengeran ubani Tuhan na batado. Lang boy hitan nak kanay mar susagakon sila dong atta. Ay do asa isobut. Bani ang bilaton. Bani ay ito paton. Rotap kosi kosah ni mulak ma iya hutano jadi bani ari ai mago maganup sura-surani. Jadi lang dear marhatengeran hubani jolma. Lang dear manggetungkon diri hubani asoman. Ai kadang-kadang radu hita tene halani hurang ibata. Radu hita minta tolong hubani hasoman. Jangan tergantung hubani hasoman ai. Anggo isobut ijon ulang ma nasyam martengir ni hubani nasangap-sangap. Ulang ma nasyam martengir ni hubani anak ni jolma. Nasangap-sangap isobut ijon ya orang berpengaruh. Orang terhormat. Ay manggo nasangap-sangap. Lang boy hita menggantungkan diri hubani jolma. Halani pasdo. Mate ko sigoli iya hujama hita lau. Mago mahita bapainang. Ay manggo marhating era hubani nasangap-sangap. Bapak inang na hinahulungan ni Tuhan ta Yesus Kristus. So naido agi na marteningur bani kuasa, ilmu pengetahuan, teknologi, politik pakon nalegan. Sing buoy ay gabi andalan kehidupan bata. Sedo na makatahon, lang perlu ay. Lang perlu bayak. Nini, lang na makatahon sudah perlu bayak, perlu bahat arta. Porludo hita homa buwi pamboto. Na masih hitung-hitungan ni negara ton, iya perlu diboto hita homa. Tapi lang ay jadi pangajamanta,
Lang jadi ayah tengeran ni hurta bapak inang. Tapi halak nomor tengri uhur bani nebata jupahan gogo domar dapot. Songon lagu tai ini. Tapi halak nomor tengri uhur bai Jahoba jupahan gogo mar dapot. Melupa ausarnya. Halak nomor tengir ni urban ini bata jupahan gogo mar dapot. Jana nomor tengir ni apa nomor pengharapan bani ne bata isobut do martuah. Aima sudapna. Martuah mahita anggo mar tengir ni hita bani ne bata. Aine batas Jahoba do sitopa langit, tano pakon laut apa ganup isini. Haganupan natinopan ni nebata, ibagas botoh ni nebata, termasuk kita zolma pe tinopan ni nebata. Masa isobut martuah, halak nomor tengir ni uhur, isobut martuah. Ayat 5, martuah mahalak nama bahin nebatani si Jakob, gabe pangrupi ini, nomor pangarapan bani Jahoba nebata. Isobut martuah, halani ibagas iya do goluta bermakna, anja golusta seng anjay soya-soya. Ibagas iya do adong jaminan ni goluta. Halani iya do simada goluta. Anggono kanayai namang gentukon hubeni lelenai lang terjaminai. Nai batado hat sahaboy hatengeran. Adong jaminan ni golu. Ibagas iya maganupan goluta terjamin. Bani golu si sonari pe isarihon do hita bahwa nebata markuasa do maramotkan nani odoh. Boy no kanai ayat itu ai. Halani sonai mabagal ni kuasa ni nebata. Sonai ma jenges ni haganupan tinopan ni nebata. Nebata markuasa do nama mitori halak nani odoh. Nama bere si panganon bani halak na lohean. Jahoba do paluakon halak na tertutup. Luar biasa Bapak Inang. Jahoba do mengungkap mata ni nama pitung. Jahoba do pajongjong halak na ipatunduk. Jahoba do makaholongi halak parpitor. Jahoba do naman ramotkon halak pangisolat. Isarihon do halak na tading maetek pakon nama balu. Tapi ipapelet do dalan ni halak parjahat. Ay mga kuasa ni nebata hubata. Haganup boy do ibayin nebata. Nalohean ipa bosur, nama pitung boy ibu kamatani. Sitong do hatengerin ni bata memberi haluahon bata. Bapak Inang nahilang holongan ni Tuhan ta Yesus Kristus. Tuhan na batana ibagas Kristus Jesus ay yamenhon hita gabi hatengeran ni goluta baik bani malas ni uhur sonai age ibagas pusok ni uhur tetap mahita marondos bani Tuhan jana hita
Jana marhitay ambilan taon songon si Daud, ibagas ambilan on, luar pengakuan ni makatahon, say pujion kudo Jehova sadoka au manggoluh, say doding konon kudo nebata sadoka dong au, ay ma prinsip ni parpasalmen on si Daud tene. Luar biasa prinsip ni si Daud on. Say doding konon kudo Jehova, say pujion kudo Jehova sadoka manggoluh au, say doding konon kudo nebata sadoka dong au. Oh, luar biasa ni. Nah kita sonari, sadoka manggoluh kita, boido ibe kita songon si parpasal menon. Wapa usah diri pe lang mampu. Anggus parpasal menon si Daud bani ambilan tahun. Duding konon kudo Jehova sadoka dong au. Saya pujion kudo Jehova sadoka au manggoluh. Ay ma. Ay mahalak na mangundoskan diri ni secara total hubani Tuhan. Na mambahin pita ni bata Jehova do hatengeran ni natongon. Songon si Daud ay. Sonay manamin hita ikuriat tahun. Ulang adong binyan marhatengeran wine legal-legal tene. Ulang adong binyan perselisihan kecil itu tengah-tengah tak. Mendoding, memuji Tuhan. Ama prinsip si Daud. Bapa inang kita haganupan na hinargan ni Tuhan na bata. Tema ni mingguta sa darion ay makahulungi tanaw pakon haganup isini. Ay tema ni mingguta. Makahulungi tanaw pakon haganup isini. Naparlobe ba ni ambilan on, pabuan na bata sendiri makahulungi dunia na tinopani apa sagala isini. Hargado ba ni nebata sagala na tinopani termasuk maay goluhta. Halani ay hita jolma tardilo do homa asediut makargahon apa makahulungi sagala tinopani na bata. Aduh ne. Haganupan na adong itanaon termasuk hita jolma ituruh ni kuasa ni nebata. Nebata do sito pahaganupan. Jadi hita pe patut do makargahon ahana doma tinopan ni nebata. Anggo hita mandaihon hinamatin di tinopan ni nebata Tuhan tain. Ia tahun hita haleluya, puji Tuhan. So no kanay ayat saday tene. Haleluya, puji Tuhan. So naay majengis ni tinopan ni bata, ya patut kita makataon haleluya. Baik maay si panganon, kesehatan, panorama alam semesta, pinahan pakon nalegan. Jengis ni intene ciptaan ni Tuhan ni tanggolaw ito mardalani hu hanaminan hu tomok. Luar biasa. Ikalalingi tao, tapi itong-tong adong tak huta. Luar biasa tinopan ni bata. Ay pe humay jay isalah kok halat do may karaba masiga namarikan ijay tene.
Jadi haganupan na tinopan ni bata, ramot kon hargaon hita. Na mangingut sa darion homa, ay mapesta minggu bapa sa GKPS, segaligus iadong kon hita do homa ulang tahun ni Kuria, GKPS Cengkareng na pa-4 tahun kon. Bani pesta minggu bapa, sonarion, suku-sukun huwata bapa, sonado hajong-jong hata selaku bapa, itonga-tongan ni rumah tangga, itonga-tongan ni masyarakat, age itonga-tongan ni Kuriata. Dumana itonga-tongan hita sebagai malim, itonga-tongan ni keluarga. Songono kenai mas ni bapak ai memang luar biasa doa itu nih. Hita bapak GKPS na daftar di lo bayor jamalimon. Nah hita bapak, do matar di lo hita. No kenai ulang tahun 26 tahun homa bapa. So na hita bapa ikuriat tau melubiniku. Do matar di lo hita. Anggo do matar di lo hita. Gopas ma hita songon laguai. Gopas ma hita. Horjagon hita. Aduh dah. Tanda nunuk tardilo hita homa. Ulang lupa hita bani kewajiban ni seksi bapa tene. Adong hak, adong kewajiban. Ulang asal tardilo. Domai dilo hita, doma gopas, hapena mabayar kewajiban pelang. Bapa lebih 100 sekian orang i GKPS tahun, gereja tahun. HP ino no hanami ibeni grup paling 3%. Berarti lang dope gopas, lang dope tardilo hita bapa. Ang gusto ko nakenaik mastay, iya luar biasa. Gopas mahita, doma tardilo hita, anggo doma tardilo, ya. Seksi bapa pe mga doong kondo kewajiban. Na bani dari kita untuk kita doai. Jadi wata ganupan bapa tene khusus nih ase kewajibata nadum itu Tuhan nih seksi bapa ase ipaberes kita tene. Sunai homa selamat ulang tahun Kuria GKPS Cengkareng na pa 44 tahun kon. Tarpuji ma Tuhan na bata bani hagadup dear nilayak ni nadoma jongjong garejata ibagas na jenges iga GKPS Cengkareng on. Terima kasih ma hatang nonta bani pendiri-pendiri ni GKPS tahun na parlobet ini. Halani jeri payan ni nasiamdo bapa pendiri-pendiri na parlobe aseboy jongjong sara gereja itong-tong hata Cengkareng on. Halani ay terima kasih mahuban ini siam pendiri-pendiri ni gereja GKPS Cengkareng. Sonon ma jagiah ni gereja tahun. Malas hurta memang sada pasu-pasu berkat donuban itu anta. Halanya huwata bapa inang haganupan. Jaga mahita, rawat hita ma gereja tahun.
jaga hita ma kebersihan. Ulang anggo makan permen hita te makonai pedebu tumang dasa. Ijaga matene. Ulang membuang sampah sembarangan. Doma homa 44 tahun gereja taon adong iga kepes Cengkareng on. Tapi anggo gereja ta na baruon ya gulang salah kan kami baru sekitar 3 tahun ratene. Sekitar is. Malah suhur ta homa ondo be boy hita homa mangadongkon kebaktian seksi bapa nomor pesta seksi bapa. Anggona lewatai ya virtual do hita tene daring. Jadi ope sada belas korni hurta doon di tengah-tengah ta dan boy hita tatap muka ya mudah-mudahan matongon covid 10 siahon lambin ro magoni tene hatong-hatong ta ase lambin buhita songon na somal markebatian. Jadi watah ganuban Bapak Inang sonaya ge nasyam irumah nambar kebaktian. Naga beri pundi ambilanta sadarion aima songon tindakan ni parpasal menon tene. Tiru hita mah songon tindakan ni parpasal menon si Daud on. Saya pujion kudo Jehovah sadokah au manggolu. Saya duding konon kudo nebata sadokah dong au. Ai mana jadi komitmen tahoma bani ambilan tahun. Napa duahon songon poda ni parpasamenon hubata. Ijon isobut ulang mamarah tengeran na siyang bani halak na sangap-sangap. Ai podah ni mai. Bani anak ni jolma na singdong pangurupion bani. Rotap kosiko sani mulak maiya hutano. Jadi bani ari ai mago mahaganup sura-surani. Oma nagabe nasihat di parpasamenon kubata. Ase buat hagaruan Bapak Inang. Hanami minta maaf anggo adong kata-kata na kurang pas ibagas suhur nasyam ya ninuhur nami agarap maklum do nasyam sonai malobe ambilat tabari panorang on martong kumaita. Dia tetu pama Tuhan sombah nami bamu bani panorang on. Duma mardalan kebatian nami Tuhan ibagas na jenges. Terlebih maai na mangadongkon pesta seksi Minggu Bapa sekaligus koma yadongkon hanami ulang tahun Kuria GKPS Cengkareng napa 44 tahun kon. Malas suhur nami Tuhan bani haganu penderni layakmu. Terlebih makuriamu na menghadiri acaron Tuhan ibagas malas ni uhur. Dumatongon itangar hanami ambilan hata goluan naumbamu. Ipatugah kamnu huban nami Tuhan. Ase sadoka kanai manggolu patu do pujion nami ham. Patu dodurun kinon nami hubamu sadoka kanami dong itanoon. Halanya Tuhan parmaloyam hanami ajari ham hanami Tuhan. Aseboy idalan kanami hatamuin romban hubani harosu ni urmu. Bapa na isurga, terima kasih mahoma sembah nami bamu Tuhan. Bani piga-piga kuriamu na lagi perawatan i rumah sonai ge penyembuhan. Ai mahalani parnaburitan ni sedea. Ai mahubani situa emeritus Jamensen Sumbayak. Bapak Ramlan Saragi
Bapak Ferdinand Apo Saragi, Bintang Neo Silalahi, Inang Annaria Munte, Nyonya Jaulin Sumbayak Borusi Pahutar, Bapak Helensius Purba, Bapak Dennis Hutapea, Bapak John Freddy Damanik, Inang Holilim Boru Purba, Inang Situa Yohana Damera Purba, Rawat Jalan, Situa Emeritus Sabarudin Purba dalam rawat jalan, Bapak Nasib Lingga dirawat di Rumah Sakit Umum Cengkareng, calon Samas Aliasman Saragi dalam pemulihan, Inang Nyonya calon Samas Williamson Sinaga Borusitio pemulihan, Inang Sortalince Boru Purba rawat jalan. Haganupan on Tuhan ondos mahu tanganmu. Hamdo Tuhan panambari nagogoh. Pasu-pasu hamba ale Tuhan obat. Sonai ho masih panganon na ikonsumsi sidea. Nagabe perhitianmu memberi hama lumon hubani asoman nami on. Holong maham Tuhan. Sonai ho mahu bani keluarga ni sedia na mga baru. Pasu-pasu ham Tuhan. Asulang mandoli ni sedia bani. AHP na dop iya dapi sedia bani keluarga. Por saya hanami Tuhan, pita hamdo panambari nagogoh. Itonggon hanami huma hubani namarulang tahun kelahiran. Aima Nove Bernardo Purba, Situa Ramalina Nebaho, Siska Novida Damanik, Andriel Jordi Sitio, Henny Novida Girsang, Hilderia Purba, Noviana Purba, Edgar Hubert Dardo Purba, Clarista Britani Manihuruk, Ferdinand Malau. On pe Tuhan ondos mau tanganmu. Bani pertambah ni usia ni sedia, lambin tambah mahoma pamboto ni sedia Tuhan. Tambah mahoma pasu-pasu malas ni uru tonga-tonga ni sedia. Asilambin layak sedia Tuhan, ringkas nalah mamuji ham. Idok mahurmu Tuhan, itonggon hanami humahu bani ulang tahun pernikahan. Calon Situa Juan Termanik, Mahdalena Manihuruk, Situa Hardianto Damanik, Romasta Sadariana Purba. Nama ngelek mahanami hubamu Tuhan. Bani ulang tahun perkawinan ni sedia onpe. Lambin jenges matongon keluarga on Tuhan. Tambah ham pasu-pasu bani sedia. Tambah ham pasu-pasu malas niur hasehaton. Sonai huma hajur giton ni akula. Asibani ahape hor jadi sedia Tuhan. Tong-tong mampa pasu-pasu. Jadi saluran berkat itong-tongan ikuriamu. Maidok maham Tuhan. Pardosa na baggal doha nami. Halanya Tuhan holong maham. Sasap hama dosa namiin. Asitalup hanami manjalo pasu-pasumuin. On matonggoy lek-lek nami hubamu Tuhan. Naiparas hanami. Ibagas goran ni anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Paima yondos kon hita galanganta, tangar hita malobe hatani na bata, nagabi onjolan bata lah manggalang, ay manatar surat bani, pasal men 50 ayat 14. Galang ma bagal ni uhur bani na bata, anjah galari ma baga-bagamu bani si timbulan in, sonari ondos kon hita ma galanganta.
haganupan pasu-pasuri si mada kuasa Tuhan hai bata. In haganupan pasu-pasuri si mada kuasa Tuhan hai bata. Hatta horon tanya tetu paman ai negara pratanonanku laut bolak bolok ni kerata darun jenges apa ko haganu. In haganupan pasu-pasuri si mada kuasa Tuhan hai bata. In haganupan pasu-pasuri si mada kuasa Tuhan hai bata. Riap maita jongjong. Martonggo mahita mangondoskan galangan tahu bani nai bata. Ham Tuhan nai bata bapa nami pardear layak janana unja huban nami. Terima kasih mahatono nami hubamu. Halani tong-tong do ipasu-pasu ham goluh nami. Doma iha somani ham hanami. Jana ipasu-pasu ham horja nami das hubani sadarion. Sonari ibagas malas ni uhur rodo hanami mangondoskon buani horja nado pinasu masumuin. Nagabe galangan hataremi kasihon pakon puji-pujian nami hubamu. Onpe sejalo hamma galangan nami on bain hasangapon ni goranmu jana mambahin lambin marhataridahan hara jaunmu i dunia on. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami jalo hamma tonggo nami. Amin. Ganu bineremuin dodikon hita. Ham ne batas siramotkan segala na persaya. Ne batas simada gogon apa singon. Tambahi jana paganda hamma hauhuron na humbamu ibagas hadiron nami. Aseboy hanami manaluhun segala hisap-hisap na laho salpu. Jana tongtong politik menjolom arta na tetap in rosi das hubani ujung ni. Balusi hamma tonggo nami. Marhite Yesus Tuhan na manggoluh apa si parkuasa ibagas hasadaon pakontondu na pasing sitolu sada sadokan ni dokani. Amen. Hamba panami na inagori atas say napapasing magoranmu say roh maharajaonmu say saut maharosun ni urmu inagori tonga on songon na inagori atas bere hamba ban nami sadarion hagoluhan ari-ari. Sasap hamma dosa nami, songon panasap nami, bani dosa ni hasoman na mardosa do pakanami. Ulang hanami bubay hamhu parlajoan,
palua ham mahanami humbani pangago. Laho mahita, jana hagigion hita mana jahat, haholongi hita mana madear, anjapa jonjong hita ma uhum, i horbangan. Jalo hita ma pasu-pasu humbani Tuhan nai bata. I pasu-pasu anjai parorot Tuhan nai bata ma hita. I sondangkon Tuhan nai bata ma bohini hubata. Jana maidop mahurni mangida hita. Ido pakon Tuhan nai batama bohini hubata. Jana ipasorap madameni bani tondita bei. Amen. Hundul Maguria, Salom Mahubata Ganupan. Salom Mahubata Ganu. Selamat hari Minggu. Selamat Minggu Pesta Bapa Sonai Homani. Selamat ulang tahun Gereja GKPS Cengkareng. Terima kasih hatahononta hubani Tuhan nebata. Halani ibere dope hasehaton hubata ibagas panorang on. Boy hita mengadongkon kebaktian tatap muka. Sonai Homani age marayahon Pesta Minggu Bapa pakon Pesta ulang tahun GKPS Cengkareng. Sada malas niur ben nami ia tahun hanami. Ibagas masa pandemion anggota seksi Bapa termasuk ia tahun hanami na antusias do mengikuti kegiatan Pesta Bapa. Anggo bani nalatihan idah kanami adong doroh 26 pe dom mabahatai yang go menurut hanami. Bahat ma ay 26 malas tu manguhur nami. Jujur au makatahon malas tu manguhurku. Halani ibagas masa pandemion iya. Banyak orang selalu waspada ini segala macam. Tapi roh do adong 26 halak. Agi penak kenai mungkin ibagas sadarion adong na berhalangan lang roh deba tapi tidak apa-apa. Ya. Terima kasih hatanon nami hubata haganupan ladok berpartisipasi na mengikuti kegiatan seksi Bapa Sonai Homani hubani organis hubani song leader pakon haganup nalegan nomor tugas ibagas sadarion Sonai Homani terima kasih hatanon nami hubani inang nadop mangurupihan nami untuk terselenggaranya Pesta Minggu Bapa terlebih hubani inang Porhanger Homani nah banyak membantu seksi Bapa untuk kegiatan non ya na perlu hatahonon nami asa unang salah persepsi hita tene Bapa tene ise do anggota seksi Bapa unang holi salah kita mengerti hon isi anggota seksi Bapa.
Airado ya tahun hita, mereka yang berkumpul di gereja itu adalah anggota seksi Bapa. Itu salah. Anggota seksi Bapa adalah semua Bapa yang sudah menikah dan pemuda yang sudah berusia 35 tahun. Itu semua adalah anggota seksi Bapa, tidak ada kecuali. Jadi harapan kami hubata anggota seksi Bapa, mari kita sama-sama membangun seksi Bapa, mendukung program seksi Bapa. Hita anggota seksi Bapa dosada, nah termasuk mendukung program gereja. Anggolangi dukung hita anggota seksi Bapa, program seksi Bapa, secara otomatis dohomani program gereja juga tidak kita dukung. Jadi aima harapan nami hubata anggota seksi Bapa, ke depan marilah kita bersama-sama anggota seksi Bapa untuk mendukung program-program seksi Bapa. Anggo masa pandemi langboi bahat ilakuhon hita. Tapi sonari doba mulai agak reda, mudah-mudahan 2022 pandemi sudah total hilang 100%. Mari kita bersama-sama mendukung program seksi Bapa. Asero jengesni pangidangiota i gerejaon. Janah setelah pesta Minggu Bapaon adong dope Natal tanggal 19 Desember kita bergabung dengan wanita. Tanggal 18. Iya, Sabtu 18 Desember. Bapak Pakon Parinangon kita bergabung untuk merayakan Natal. Jadi nihur nami aibaga saipe, mari kita bersama-sama mendukung program ini untuk merayakan Natal wanita Pakon Bapa aseriap mahita latihan kor atape latihan vokal grup. Sonai bani 2022 bahat dope nalau si horjahono taholi halaniai aseriap matong-tong hita anggota seksi Bapa mendukung program-program tahun. Harapan nami unang iidah nasiam isa pengurus ni. Anggohan nami pita makorjahon dohan nami. Unang iidah nasiam isa pengurus ni. Kita itu semua seksi Bapa adalah sama. Hanami hanya manguluhon doha nami. Jadi halaniai tanpa kita semua anggota seksi Bapa langboi merdalan program ni seksi Bapa. Langboi pita pengurus mandalan kon program ni seksi Bapa. Maningon rup dohita makorjahon haganup ahanadop i program hon hita. Ado se rodearni pangidangionta ikuriata. Sonaima kata humen nami janah tokinari pe adong do iparsir seksi Bapa makan bersama, makan sederhana, ase malas ma uhur tatene Bapak Inang. AGP sederhana naboi ipatupa na yurupi Inang malas ma uhurta. Horas mahubata haganup sonaya gehita na rumah. Selamat pesta Minggu Bapa mahubata sonayo mani selamat hari ulang tahun GKPS Cengkareng ke-44. Tuhan mamakasomani hita. Amin. Ya, horas mahubata kanupan. Sadarion dong do dua horjata. Sadama ai Minggu Bapa GKPS napa duahon ulang tahun ni garejata. Aima na pa 44 kon.
Hubat haganupan langdong boy turun hutoro. Halani izon do hita holi martonggo. Berarti yang godom madop-dop kita itoru. Berarti lang dihut kita martonggo laubangan. Jadi izon do hita tupu. Lang do kahon paling sekitar 5 menit. Terima kasih. Jadi hubat haganupan. Hurus untuk seksi Bapak. Terima kasih dom Madiar Mardalan. Kebaktian ni Bapak Ikuriatta dongoti si patuhon nami. Jadi dong do cerita Bapak yang sukses itu didorong oleh istri yang canggih. Jadi on mahatani sada bapana Raja Parhata hubani bapana sukses. Jadi ipikir-pikiri bapaon. Wah, aku sukses karena dorongan istri yang baik. Jadi ase makin sukses. Aku tambah aja istri satu lagi biar makin tinggi dorongannya ini. Tapi Bapak GKPS Cengkareng langsung naik Bapak Inang. Bapak GKPS Cengkareng adalah Bapak yang benar-benar imam dalam keluarga dan bisa mengarahkan anak istri dan lingkungannya ke jalan yang benar. Jadi tepuk tangan bagi Bapak Kuria GKPS Cengkareng. Nah mangihut. Seharusnya tanggal 6 do ipamasa ulang tahun gereja GKPS Cengkareng. Totunai do ratene hubani isi malobe husukun nani aiza do nokan hudida do makelaku situa berman sinaga. Pau 44 kan berarti tanggal 6 do sabotuli kan tanggal 6 tapi halani bani mi sadari tanggal 7 jadi jom mai pamasa ita. Ulang tahun ni Huriatta GKPS Cengkareng. Ongga dong hutangar sada pepatah nini sonon. Negara yang maju, negara yang besar adalah negara yang menghormati pahlawannya. Negara yang menghormati pendirinya. Jadi Hubatta GKPS Cengkareng. GKPS Cengkareng bisa maju karena mereka menghormati, menghargai pendiri-pendiri yang telah berjasa untuk mendirikan gereja, bahkan untuk menjalankan program-program di gereja mulai dari pimpinan-pimpinan yang dahulu sampai yang kemarin-kemarin. Jadi izom Bapak Inang, bani minggu-minggu na lewat iundang kanami do izon pendiri-pendiri di gereja tahun. Iundang kanami do mantan pimpinan-pimpinan di kuriat tahun. Memang langdong acara khusus atau acara besar-besaran, tapi izon hanami memang ingin do marpesta, tapi ganup do hita membotoh kondisi-kondisi ni kuriatta bani 2 tahun terakhiron. Jadi poris hasipe ipadas kanami undangan via media WhatsApp, lang mapakurangnya Bapak Inang bani malas niuhur batta sadarion. Jadi izoni undang karami ma hulobe. Na parlobe maon lang igoran hanami na lang hadir, tapi igoran hanami mana hadir na marturut hubani umur tene. Jadi na parlobe undang karami mahuzon inang nyonya situa liner girsang. Izom maham nang. Ya, aturan di depan, ido Indonesia. Nama ngihut iundang kanami
situa emeritus Mintan Boru Purba. Halo beham, John. Ilobe do ilobe. On ahado on mantan na pajong kon nama mukah gareja on na sapari. Jadi iundang kanami situa nyonya situa pestamen purba. Age poso kahon tapi salah sada pendiri don, bahkan salah sada mantan pimpinan nahinan. Lebih amkah. Iundang kanami keluarga situa zaman sen Sumbayak. Anggolang dong nyombah ba age boru age hela. Ya. Baru nama ngihut iundang karami masih tua emeritus Berman Sinaga. Nama ngihut iundang hanami si tua emeritus Manatsius Damanik. Iundang kanami usia si tua Lermansen Damanik. Iundang kanami usia si tua Karsen Sinaga Li. Saya dong salah. Na mewakili lansia iundang kanami situa KH Paroksi. Iundang kanami ne mewakili lansia. Jokam ka. Iundang kanami inang sit nyonya pendeta Lop de Pijon. Halo biam. Jadi na terakhir iundang kanami Bapak Perutusan Situa Ramli Damli R Purba sebagai anggota Sinode Bolon na patandahok kita hubani GKP Sengkareng Dasku Syatar na membom berita-berita sing do perlu ai kan do mewakili. Jadi totura tene Oma dong pena mewakili lansia, gitu pasti sudah. Jadi ubenina siam parmusik nami, pakon leader, ada singer. Jadi hubanina siam orang tua nami. Langdong iatas ni malas ni hurnami marhitai haroro nasyam. Totu nasyam sebagai pendiri. Napa jongjong kong garejaon. Sonaho mana mamimpin gareja tahun humbani nahinan.
Totu sada malas nihur do bani nasiam anggoboi lambin jenges janah rozenges ni gareja ke kapes Cengkarengon sonai pisik sonai homa ageba nai pisik sonai homa age huha majuan ni termasuk pangidangion ni gereja GKP Cengkareng. Jadi lang terbaik hanami, lang terbaik kanami bentuk ucapan nasongon gabe tandani malas nihur, tapi malas nihur nami haroro nasiam totu harapan nasiam pesonaha garejaon labin marbagal janah rozenges ni pangidangion ikuriaton. Totu aido harapat tahaganupan mudah-mudahan ma bani tahun na berikut ni boy lambin sadahita jana nasiampe pangarapan nami tong-tongi bagas na sehat-sehat bani na mandalani goluh hupudian ni arion. Jadi om maniur huna boy tarpadas kanami. Jadi bani nasiam par musik nami sonaya guys leader nami bani nasiam malobei lagu selamat ulang tahun bani seriap kita mando dingkong ganupan. Jadi ubata ganupan langs jongsong maida ganupan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Jadi ubadi nasiam orang tua nami pe, boy ma mando pakon roti otene. Jadi mando pak jom mana sih? Happy birthday to you. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Untuk GKP Cengkareng, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, ya. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Panjang umurnya serta mulia, Serta mulia, serta mulia. panjang umurnya, panjang Ondo mak, mak. serta mulia, serta mulia, serta mulia. Ya, potong kuenya. Potong kuenya, potong kuenya, Tiup lilinnya sekarang, tiup lilinnya dulu. sekarang juga, sekarang Iya, juga. potong kuenya. Potong kuenya, potong kuenya. Potong kamera. Sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya. Sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Mana kuenya? Iya. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi-bagi ke semua kuenya ya. Kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Sekali lagi. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Mana kuenya, mana kuenya, mana kuenya sekarang juga, sekarang
birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ya. Jadi masalah jadi songon janji nami nokkonai halani ijon dohita martonggo sambil mangani rumah itoruh. Jadi nama kon kue boy marakin hari lanjut tentu ipangindo kanami mahubani situanani John Aima situanami Berman Sinaga baik emeritus Berman Sinaga jadi hamdo mambai tonggota bahwa kamma badi tonggota lambin jenges kuriat tahun jenges gareja tahun sambil tonggomangan lang habis tonggo posidium hana enggak kuenya ntar lagi aja Pak ntar lagi udah kita mau berdua kuenya ntar aja jadi benar siap ketua Bapak Jok kita zong riap martonggo halani. Rang holi singgung senejon. Jadi zaman siap. Jok kita. Halani. Jadi pasolan siam lebih ya semertonggo ita tonggo lahomangan. Pasada hita hurta martonggo hita. Ham Tuhan ne bata bapa nami na marhabang sa inaguri atas. Tong do ibagas martari makasih hanami Tuhan hubamu. Halani hapkon hanami do Tuhan hinabagal ni hidup pakon holong nurmu namar dapot ijalo hanami. Na mangiring-iring marmudu-mudu na nami humbani ari-ari dalap salpo das hubani panorangon. Akibani ari-ari na loroh petuhan hubamuduhan nami Tuhan marondos. Ham tong-tong na makasomani hanami ibagas na mandalani ari-ari ni guluh nami. Takas do ida ham Tuhan marmalas nyuhur dohan nami bani panorangon. Halani nadupgok Tuhan umur ni huria nami 44 tahun. Pasu-pasu muindo Tuhan huban nami marsada-sada. Boy horjawan hanami Tuhan tugas nami, pelayanan nami, itonga-tonga ni huriamu. So naidoge hasoman nami, seksi baba na marulang tahun Tuhan bani panorangon. Asiham matong-tong na maparguguy hanami, maparuhuri hanami. Ase tong-tong hanay Tuhan, ringgas makorjahon, horja nami itonga-tonga ni huriamu. Pasada ham hanami Tuhan, ibagas holongmu, laho makorjahon, laho makosehon Tuhan huriamu, tarluwih pimpil nami ijon, nagabe ulu nami, laho mandalan kon rencana ni perharam ni huriamu. Hita nami Tuhan marmalas ni hurbani panorangon, sir-sir si panganon sinungon ilob-ilob nami. Marpaso-paso ham Tuhan, sa makorong guguh na baruin huban nami, laho makorjahon naromban hubani aroso ni hurmu. Ondo sutangan mo matuhan daging pakuntondoy nami, rosya haganop goluh nami, hamma na marmurubuduhan nami. Ibagas goran niya na mutuhan Jesus Kristus Tuhan nami, hanami martonggo hubamu. Amen. Ase joring manabirong ako ni bago pulo, polinisonganin po huli na adhong, baha mapinasuni, mga mahita. Lanjut mak, lanjut. Terus kemana?